Mwaramutse neza igitondo cyiza mwese by'umwihariko abakunda amakuru n'ibiganiro na updates ziba zikurikirana cyangwa se biba bicicikana byose turahari kugira ngo tugende tubibagezaho. Uyu mwanya umupaka wa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri birafunzwe. Ibyo nibimaze gutangazwa na meya w'akarere ka Rusizi. Reka nsome ubutumwa bwe kugira ngo ibindi tugende tubiganiraho gahoro gahoro. Mwaramutse, imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ifunze by'agateganyo mu rwego rwo kurwanya no gukumira icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu baturanyi ubwo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri, humanitarian, abatwara ibiribwa ndetse n'abatashyi wabo barakomeza koroherezwa gutambuka. Abaturage basabwa gukomeza ingamba zo kwirinda, harimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kwirinda gusuhuzanya n'intoki, kwirinda ingendo zitari ngombwa cyane cyane ahantu hagaragaye icyorezo cya Ebola, kwihutira kujya kwa muganga mu gihe ugaragaje ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuribwa mu ngingo, kuva amaraso. Murakoze cyane. U Rwanda rukomeje gufata ingamba zidasanzwe mu rwego rwo gukumira ko icyorezo cyagaragara ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu katurebe, hari amakuru avuga ko mu Rwanda nta cyorezo cyari cyahagaragara nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yabitangaje, ariko muri Kongo cyarahagaragaye kuko mu mujyi wa Bugoma hagaragaye umugore wari uvuye za Beni agira atya abahingukiye za Goma, ngo akihagera uyu nguyu ngo yari amaze gupfusha umugabo yishwe na Ebola, amera nk'uhungiye nyine muri uyu mujyi by'umwihariko cyangwa se abari hajya gushakira amaramuko, birangira nawe afashwe na Ebola. Uwo ngo niwe watumye umujyi wose cyangwa se by'umwihariko u Rwanda rutarufata ingamba z'uko nta muntu hongera kandi urujya n'uruza rutaruhagarara ku mipaka ya La Corniche na Grande Barriere cyangwa se Petite Barriere na La Corniche. Kuri iyo mipaka yombi byahise biba ngombwa ko bahita bahagarika urujya n'uruza. Mu bantu bakomeza bavuga bati se Rusizi biragenda gute, se Rusizi barakomeza bagende, ariko kugeza ubu Rusizi naho umupaka uhise ufungwa, hasigaye umupaka wa Kamanyura wonyine gusa niwo kugeza ufunguye, nabo ariko nta gihe kinini birumvikana ushobora gukomeza ufunze. Ubu Rwanda tuvugana imipaka igera hafi muri ngahe, umupaka wa Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri, Petite Barriere, Grande Barriere, ubwo ni Rubavu. Umupaka wa Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri ni Rusizi, ukagenda ukajya Waruhwa urafunze, mbega Uburundi naho urafunze. Bivuze ngo ubu turi kuvugana u Rwanda rusa naho ku butaka imigenderanire isa naho igoye, kuvuga ngo wenda n'urugero rurambuka kujya mu bindi bihugu kugeza ubu biragoye. Nyuma yaho Burundi imipaka yayifunze, iyo u Rwanda nayo ku ruhande rwa Kongo nayo irafunze, ni ikibazo gikomeye cyane. Icyakora abanyeshuri ndetse by'umwihariko n'abantu bashinzwe ubutabazi, humanitarian cyangwa se abantu bashobora kurengera abari mu byago, bo bashobora kwambuka, kugenda no gukora ingendo. Birumvikana kuko muri Bukavu haramutse hafashwe inkongi, ntibivuze ko imodoka yo mu Rwanda itajya kubazimiza, na cyane ko ubutabazi babukura hano mu Rwanda, kuko tunabanye neza cyangwa se by'umwihariko u Rwanda rubanye neza na M23 hakurya. Ariko nubwo bimeze bityo, imirwano hirya no hino irakomeje mu bice bya za Minembwe, za Uvira aho bikomeje kuba bibi cyane kugeza ubu turi kuvugana. Za drone ziri mu kirere, hari n'amakuru avuga ko by'umwihariko M23 bayisumbirije cyane cyane ku rugamba. Ibyo byose biri kuba ariko na Ebola itaboroheye cyangwa se ibari ku mugongo. Navuga ko by'umwihariko iki kintu kijyanye n'ibyorezo cyangwa se by'umwihariko ibintu bimeze nko guhungabanya abari mu bice bya M23 iyobora, ni kimwe mu bintu ntekereza ko biri gukoma mu nkokora imigambi ya M23 cyangwa se kuba yakwegera abaturage n'ibindi, kuko nk'ubu tuvugana nta nama zakunyera kandi kuba za zindi zajyaga zikora z'ubukangurambaga. Kuko birumvikana. Ikindi cya kabiri, ikigaragara cyo ni kimwe nuko kugeza ubu icyorezo nk'iki ngiki kiba kitaranabonwa umuti cyangwa se urukingo,
kiba giteje ibyago byinshi. Reka turebe ku mbuga zo muri Kongo icyo bari kwandika. Ebola. Le ministre rwandais de la Santé annonce ce dimanche 17 mai 2026 à Kigali s'ouvre de près l'épidémie d'Ebola déclarée à République démocratique du Congo que l'Organisation mondiale de la santé OMS vient de qualifier d'urgence de santé publique de porte internationale. Les ministres précisent qu'aucun cas n'a ce jour enregistré au Rwanda et indiqué avoir par mesure de précaution renforcé les dépistages et la vigilance au point d'entrée et long de la frontière avec la RDC. Les équipes sanitaires sont en alerte et les systèmes de surveillance ont été consolidés afin d'assurer une détection précoce à une réponse rapide en cas de besoin. Ati kugeza ubu mu Rwanda Minisitiri w'Ubuzima avuga ko nta cyorezo cyari cyagaragara mu Rwanda cyangwa se nta murwayi wa Ebola uragaragara mu Rwanda, ariko by'umwihariko ku mupaka cyangwa se muri Kongo ho cyarahagaragaye. Imiryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS uvuga ko hari cyamaze kuhagaragara muri icyo gihugu. Minisitiri akaba rero yamaze gufataho ko ingamba z'uko by'umwihariko cyangwa se leta amaze gufata ingamba z'uko hashyirwaho gahunda zo gukumira ko iki cyorezo cyakwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ariho ho gufunga iyo mipaka n'ibindi bitandukanye. Nuko kugeza ubu bihagaze bimeze nabi cyane, birumvikana mu gihe Kongo n'u Rwanda byari biri mu bihe byiza bidasanzwe, ariko biciye hagati yo ku gice cya Goma na Bukavu, noneho birasa naho bitameze neza kubera ko iyi Ebola isa naho yivanga mu bintu. Ubu turi kuvugana décoration de 5 élus de Bruxelles capitale issus de la diaspora congolaise, une invitation continue de bâtir des ponts entre les communautés, entre les générations et entre les nations. Umuntu bita Kisekedi yagize ati ubu tuvugana tugiye kwambika bamwe imidare kubera uburyo muri diaspora bagerageje kubaka ikiraro gifasha guhuza by'umwihariko abantu n'abandi ku bijyanye no kubaka igihugu. Nuko kugeza ubu rero iki cyorezo cya Ebola ndi gushaka amakuru kuri cyo kugira ngo nyasangize abantu, nk'uko tubibonye muri gahunda ya meya yatangaje, avuze ko uwagira ikibazo cy'umuriro mwinshi, gucika intege, kuva amaraso n'ibindi, agomba guhita yirukankira kwa muganga kugira ngo bamufashe. Nuko bihagaze kugeza ubu ku kibazo cya Ebola. Ebola iri muri Kongo, Bukavu, Goma. Imigenderanire hagati yayo n'u Rwanda yabaye ihagaze by'agateganyo. Impamvu bavuze by'agateganyo nuko mu gihe icyo cyorezo cyagenza make muri icyo gice, by'umwihariko imipaka ishobora gutongera kandi igafungurwa kugeza ubu. Reka tunyarukire n'ubundi muri Kongo. Sur les plans sécuritaires, le vice-premier ministre chargé de la défense a informé le conseil d'un retraite jugé similaire des troupes de la coalition AFC-M23 dans une partie de la plaine de Lusizi au Sud Kivu. Ce mouvement rétrogradé à campagne de pillage, d'exécution sommaire serait selon lui destiné à renforcer des forces dans les hauts plateaux d'Uvira et de Mwenga. Les FARDC ont pris des dispositions pour contenir toute progression ennemie en poursuivant par ailleurs les opérations de traquer des ADF escape dans le territoire de Mambasa en Ituri
ati minisitiri w'umutekano muri Kongo yagejeje imbere y'abajyanama cyangwa se ya conseil ati FCM Ventura yavuye mu bice bitandukanye byo mu misozi yo mu misozi ya za Haut Plateau na Uvira ndetse na za Mwenga, ariko ngo bagiye bishe bamaze no kwiba pillage des actions sommaires. Ati ubwo rero bakeneye ko nibura bongera ingabo mu biriya bice byo mu misozi kugira ngo bakomeze kurinda umutekano abaturage abo nabo muri FCM 23. Nuko kugeza ubu rero nuko bihagaze ikibazo cyahariya kugeza ubu nuko gihagaze. Reka turebe. L'ambassade américaine à Kinshasa a rappelé dimanche les principales mesures prises par Washington face à l'épidémie d'Ebola en RDC. La Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a émis le 15 mai une alerte de niveau 2 invitant les voyages à renforcer leurs précautions sanitaires. Ati ambasade ya Amerika muri Kinshasa yagerageje gushyira hanze by'umwihariko ubutumwa bw'ikigo cyabo gishinzwe gukumira ibyorezo CDC yabo. Ati yababwiye ko bagomba kwirinda ingendo izarizo zose ndetse no kongera ubwirinzi butandukanye. La province de l'Ituri reste classée au niveau 4, nayo intara ya Ituri yagumye ku cyiciro cya 4. ubwo no kuvanika kundi bavuga bati mu buryo bw'umutekano cyangwa se mu buryo bwo kurinda ahantu, hano hari mu cyiciro kiniki, hano hari mu cyiciro kiniki, ahari mu cyiciro kiniki. Iyo bagushyize mu cyiciro cya 4 uri mu mutuku. Ne pas voyager, nta hantu hatagomba kugendwa. De la vie aux voyageurs du département Delta. Cya kabiri, ntibyemewe kuhagenda uruturuka muri ukorera leta ya Amerika. Les autorités américaines rappellent leur capacité très limitée aux portes sécures à leurs ressortissants dans cette zone. Mutubabarire, ntabwo dushobora kubagezaho ibyo mwifuza byose aho ngaho muri ako gace kubera ko icyorezo cyamaze kuhagera. Paye le Rwanda a fermé dimanche sa frontière terrestre avec les RDC en réaction à l'épidémie au lendemain de la déclaration par l'OMS d'une urgence de santé publique de portée internationale. Ati nyamara nubwo bimeze gutyo u Rwanda rwo rwamaze gufunga imipaka yarwo iruhuza yo ku butaka, iruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ko gutinya icyo cyerezo cya Ebola. Nuko bimeze ubu ngubu rero, nuko bimeze kugeza ubu, nuko byifashe kugeza ubu. Ikibazo hariya ntabwo cyoroshye cya Ebola kubera ko nyine Ebola ni icyorezo kigeze ahantu abantu tukuka umutima, abantu bose bakuka umutima, ariko ni na ngombwa kuko ni kimwe mu bintu biteye ubwoba ndetse binateje ikibazo gikomeye. Reka rero nkomeze mbashimire mwese mukunda ibiganiro byacu. Nayo makuru nje kubagezaho ni updates, nanje kubamenyesha ko ibintu hari bitoroshye kubera ko singiye kukubeshya. Abantu bagomba kumenya amakuru, abantu bagomba kumenya amakuru kuko nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Iyo umenye ko Kongo hatagendwa, ubwo wakwirinda gukora ingendo zidakenewe, barinda no kugusubiza mu rugo amafaranga yawe ukaba wayanarengera. Amakuru mashya, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyabaye ikibazo cy'ubuzima gihangayikishije isi yose. Amakuru avuga ko ubwoko budasanzwe bwa Ebola buri gukwirakwira muri Kongo no muri Uganda, ndetse kugeza ubu imaze kuvugwa ahantu henshi, imaze kuvugwa ku bantu benshi bakekwaho kurwara n'abamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Uyu muryango wavuze ko ubu bwoko bwa Ebola
butaragira urukingo cyangwa imiti byemewe n'urwego mpuzamahanga, ibintu biri kongera impungenge ku isi yose. Abahanga mu buzima barasaba ibihugu gukaza ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo, ari nayo mpamvu nyine u Rwanda rugafasha umwanzuro wo gufunga imipaka. Ariko nubwo ibi bibaye, nk'ubu hari ikindi cyorezo cyitwa ngo hantavirus, nacyo cyarisaga naho cyari cyiteguwe kuko abantu bari batangiye kugitinya, ndetse hari naho cyatangiye no kugerageza. Byavugaga ko nubwo cyari kiri mu bwato abantu bari bagifite, cyangwa se abantu bari bakirwaye bari mu bwato, ariko nubwo bimeze gutyo abantu bari batangiye kuvuga bati aha naho dushobora kwinjira muri za guma mu rugo. Ibi biri kuba intambara ya Irani nayo ubwayo itatworoheye. Intambara ya Irani ikomeje gukaza ikibazo gikomeye cyane, ndetse by'umwihariko ibitoro byakomeje gutumbagira n'ibindi bitandukanye. Byumvikana rero ko isi navuga ko iri mu kaga. Isi iri mu kaga kuko ubona ko ahantu hose inzira zose zishoboka zirasa naho zitoroshye kuba zavuga ngo ibintu biroroshye. Esansi yarazamutse, ubuzima burahenze, ibiciro ku masoko biragutumbagira ku munsi, noneho ugakubitiraho intambara, ibyorezo. Banza ari cya gihe Kristo yavuze ko azaba agiye kugaruka, naho ubundi ntabwo byoroshye. Kabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze muhirwe n'umunsi, Imana ikomeze kubahereza kuwishimiramo. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.